Kholvar clear tu te chibai ule lalding kheti pautu kani a Tunhnai Chanchin September ni som pariat le ni som ni paruk inkar chunga Kohhran Chanchin thar ngai thla in ilau clear hawang u Beirwal thuzir nei me kani September ni som ni pakhat zana Chanchin Mizoram Baptist Kohhran Beirwal thuzir chu channi in karle ni lai zan thleng hian Beirwal thuzir hi nei ani ang kan tarlan to ang khan kumina Beirwal thuzir hi din thar le na ti ni in Reverend Bizir sang liana zia kani a Rahman lok angin zirlai bu a zirlai le zirhun tarlan anga TV le YouTube lama en thei tura buat sai chu pek chwa ani in Kohhran mi ten an hlutin chhortu an thanem hle ma ni chung kwa athu zir nei thei chung kwa engemozat an omani September ni somni paruk inrini zana hian upa tilal limpuya BCM veng lain thuzirmin kai shwai le anga pathiani chuna Reverend Silal Hungliana bial tu pastor ra siveng pastor bialin kanramin din tharle na amamo ti thupui mangin thucha asoyang pathiani zana thil siam dang te ta na din tharle na ti thupui mangin upa arle ro chama BCM ki kon nung lein min kai shuayanga ni somni pariat tho chan zana Kohhran inpum khatna din thar ti mangin lalming moi chong thu organizer MBKACP in min shuayanga ni somni pakwa thole zana ramthim rongbol na din thar ti mangin upa HL yan tuanga mission promoter le ni somthum zana pathian thu clear dan din thar ti mangin Reverend FP lalnun rema manager BCO 10 zirtirna hun an mangdonani Jum kaltangin avoi khatna atan MGKP Executive Committee ten meeting an nei Karmasa zirtop ni September ni som pariat sang ni som ni khan Mizoram Chalai Christian Paul Executive Committee chuan video online meeting an neya hehuna hian Mizoram hun sanga MGKP Executive Committee member ten meeting hi Zoom kaltangin an zoma meeting tuang takin an nei thei thungai tua tura chhop chwa zinga chuan MGKP ro rel na inalo pass to Mizo chong hum hal chung chang le gender identity chung chang a subcommittee derwa man na thlir le pom chung chang te Shileng Kara GKP unit le bial te tharau lam nun chom dan tur chung chang thu le sang hi som hi le pakhat GKP ramthim ni le GKP dei thu pui siam chung chang ba ka sang hi som hi GKP thu zir exam dan tur chung chang te atel Gender identity chung changa subcommittee in ruam manna asiam chupomani a pathianin min siam dan ba ka mi pa le mi pa mechia le mechia in kara om herna in ngai zona le in nei te hi pathian thu le BCM in kai shwaina kal ani awangin MGKP chuan apom lova hetiang konga harsat na nei te chan chwa le pathian du dan sha tir hi MGKP chuan kan ti tura kan ngai ani ti in MGKP chuan gender identity chung changa ngai dan apuan chu pomin malak dan tura ruaman na point pasari adwan le hemi bo zuina na budget ruaman chengnoi khat singa chu pom ani Mizo chong hum halle ti maso na tura malak dan tu ruaman na subcommittee na lauduan po thirin atlang puin apoma hemi atana budget chengnoi khat le singa arwaman po pom ani bok Committee a hian Shileng awangin March ni som ni pani sang ni som ni atanga Kohhran inkhom le GKP thil ti thin sang te ti thei ani tak lo awanga member te tharau nun angong thei dan te ngai to a malak dan tur te soi hawani a ruaman na hetyang hian siamani MGKP hian Zoom le YouTube kal tlangin thakhata inkhom voi khat buat sai unit le bial te arem chan anga internet kal tlanga inkhom le fellowship buat sai chin turangen WhatsApp mga Bible quiz buat sai tura GKP unit tin tengen khote zok le kilkhor zok COVID-19 kai hlaom lo na muna GKP te inkhom le inpol ho chung changa thuron sarkar order bo chelovin siam COVID-19 la kafim khurna lam le inzirtir na lam hoya banner le poster buat sai tura bial tengen blood donation camp GKP chanmari unit lunglei ten an nei Karmasa inrin ni September ni som pakwa sang ni som ni khan Chalai Christian Paul Chanmari unit Longklai chuan Longklai district blood bank kada tu Thisenpek run pui an nei Thisenpek run pui nei na hian Longklai area GKP coordination ayo in puvilal engwara chuan kalkhom te ma a thu soin lal iswaring tu te kan ni angin Thisenpek hi a in me hle a hei hi GKP te hian kalpui zelila Foodlet nei lo rongbol na hi lal iswa rongbol na ani tlatawangin Thisenpek rongbol na hi ikalpui zelang o atia
GKP chalmari unit longtai te hian thisen unit somni pakhat pe in mipa somni le meichhia pakhat ten an pe ani GKP ra civilian pastor bial ten blood donation camp an buat sai MGKP blood donation calendar bo zuina blood donation camp ra civilian pastor bial GKP ten September ni som pakwa khan PCM veng hun hola an buat saya thisen hi Christian Hospital serko na thoktu ten ahmuna kalin an la ani Tunchum blood donation camp a hian ra civilian pastor bial chung GKP unit pani Bethel le veng lun atang te in thisen hi an pe ani thisen petu te hi Bethel unit atangin pakwa mi pa pariat le meichhia pakhat venglun unit atangin sompanga mi papariat le meichhia pasari anwain mi zanhi somli le panga in anpe ani haulong pastor BLGKP te buat sai lemchan toi tlangzar ani September ni sompakwa inrin ni khan haulong pastor BLGKP te chuan rui hlongai te puala malak na bo zuina atana lemchan toi an buat sai I in huam chuan ti chu tlangzar ani a tlangzar na inkhom hi haulong pastor BLGKP president rongbol tulal buat saya sailovin kai shwain lemchan toi siam dan report tlang pui pulal ming sang a changte director ne na chungin ngai thlak ani nu in upazet di vanlal bela senior advisor haulong pastor BLGKP in atlang zarani tlangzar na inkhoma hian BLGKP executive member tele lemchang tu te an telani Ramchung Mission Bru Noya High School Headmaster ten Sumvondan Training an nei September ni somni pali ni leng khan Ramchung Mission Bru Namzinga High School Headmaster ten Headquarters Office budget siam chung chang le Sumvondan na sha tur poimo tak tak te zir hovin ni khat o training an neya headmaster te hi dampareng pui shuite zol pui putlunga si ngalim lui vachuam pui le ngeng pui tlang atang te in an lokala ani ba ka hian non mizo mission atangin pakhat alotel bok training hi reverend lalram heta changte director finance department in apeni JBS missionary training ten semester exam an nei mek Jubilee Bible School Sergona Kumina Missionary Training Lai mi pakwa ta chuan Tunhnai hian first semester exam an nei meka September ni somni pariata anzowang COVID-19 shipuilen ma a training tura ko chwa to kan missionary te hian regular class kal theilo ma se cholkar khata voi khat review meeting nei puin online in zirtir na hikal pui rengani a first semester hun mangzowin exam an be mekani missionary training te hi Ramchung mission athok live ni in pubi khotin khuma pu FH lalfala pilalian thwami kolni pu F roreliana pilal chan himi changte pi silal ramchani nula ke elrin zwali nula tilal biak moani le nula pilal mangayite anni Christian Hospital Serkona Vision Center kalpui zelani Christian Hospital Serkon chuan mason na thardu om tak nein mitla mahar satna nei te tan pan thei ani veta nikum lama tangkhan Mizoram Blindness Control Society le Eye Care Center Aizol tenen tho ho na chatak nein mitla mahar satna nei te tan ni tin in entir thei anita a tarmit chi sang siam na omin tuna tak phei chuan mitzai na chatak infinity phaco surgery po ti thei ani Planning Commission chukhom don Mizoram Baptist Caution in real bol na le in kai shwaina thazok le malak dan omzenei zoka a om thei na nadin Planning Commission chu voi engemuzat an thukhom to a ruaman anga thil akal thei chuan September ni somni pakwa atanga ni somthum sang ni somni hian thutkhom le ani donani Baptist House Aizol sakchat mekani Leilung chiat na awanga Aizola Baptist House chwa san to chu zoizo ya siam tha in lwa thei turin bwa sai chho mekani a guest house VIP room pani le dormitory room pani omna chu tlem lai dewa chang khan lwa le to in thoktu te po chung ko ni le kongpui an chu BLS bookroom atan lwa ani nuwa Tunhnai khan athlang lamban panga siam that na zo ani a tin floor ni lai chu lwa thei turin pe ani le tabok Nathial North BLB KHCP ten District Hospital tan Chanpuina anpe
Nathial North Pastor Bial BKHCP te chuan Nathial District Hospital Poor Patient Fund le ICTC HIV/AIDS Pualin Karmasa Khan Chanpuina Cheng Singkhat Sanga Zasari Somria Dan Hlana Nathial North Pastor Bial BKHCP te hian District Hospital Nathial Adamlo Mihar Sazualte Pualin Rongbolna Anlo nei to chinani Hetim Pualin Special Appeal siamani COVID-19 shipuya wangin kanun phungtin reng ti danglamin a oma Mizoram po na zirlai tam takkan tule fate Mizorama an zirzom angai don ta ka wangin kan Kohhran College po lo thei lovin ti len angai ta a borwa ka pangai vele atran thei turin hetima admission hon belani a zirlai engemozat admission pek bel ani ta ka wang hian kumkal lai ruwa manlok pia lama college building man mo ta ka sak belangai awangin AGS service Reverend Ardel Biaklian mingin tranpui na pe alwang chuak thei deuh tura be se twal chung Kohhran somnga vel nena tamlua omlova tranpui na peturin ngen na siamani a Kohhran ten thei top chua appeal chang turin AGS service chuan angena ni Administrative Committee meeting in BCM Guest House in Koldan ruam man na thar asiam September ni somni pathum ni lai ni khan Administrative Committee meeting nei ani a he meeting a hian BCM Guest House serkona mi hun engemo chen thok tu nupui ten an enkol thin chu ruam man na thar siamin ria na mai ni lovin mi khwalte ta na eile in tur buat sai thei turin ruam man na siamani a meeting hian Guest House enkol tur caretaker zosang liani serkon alangal bok he meeting hian chakma mission a thok tur driver pakhat ala thar boka driver atan hian vanlel shwaya ruala lung la kani thok tu lak thar te hi October ni khata General Secretary Headquarters serkon le Director chakma mission songte ate joining report petura shatir anni thakhat chungin Christian Hospital Poor Patient Fund ta noi ni chuang mu ani Medical Superintendent Christian Hospital serkon nena changa ugas thlachung report kan tundanin mihar sa zualte puala mi in phalte sum tho khom Poor Patient Fund chu cheng noi ni singkhat sang riat le zani lai atlinga sum faiba ka hian face shield som pani Holy Bible lian le wall fund te andong tel bokani hengba ka hian ugas thlachunga Christian Hospital serkon din muntlang pui hetiang hi ani OPD a mi sangkhat zanga somli le pakua in entirin mi zangi somnga le panga admit an ni a August thlachungin nau piang somli le panga nein mithi pakua an nei thung major operation somruk le panga nein minor operation za chu somruk le pakua an ni a laboratory a mi sangkhat zali somni paruk exam ni in mi zangi somni le pathum x-ray an oma blood transfusion somruk le pasari an ombogane Christian Education Department at changa shat tirna kan han puangange Sunday school kumtop exam question le answer ki pastor bia changa thon chwa me kani a thon tle memo atam emo ti diklo upal a chuan ahmalamin in shatir turin Christian Education Department chuan Kohhran te angena tin Sunday school a kumsom hi pangale kumsom nga thopte report form lak tur a omrenga in report zel turin Kohhran te angen bok ane Khatizong khatun chuma Kohhran Chanchin thar kan ngai thla khau theite chu anni a clear tu te in zawai chunga lom thu kan soye